Ngikubingelele kuphi nakuphi lapho ufunye khona lombuzo njengamanje ukubingelela wena ke uMathindo waceba Ntombi zomqamela amehla kabanyeze baqamela imali thubazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala ulanci uthi press subscribe button share uphinde comment ulike okhulu nakho konke uma subscribe like mara khamba so senza ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sikufakela ivideo phambili ngana wethu ngiyazi ukuthi udonswe ititle la ethi ke ungizwe edelela uKhuzani ungizwe ke umncomela uKhuzani waphinde futhi wasemtalapha kancane lapha na ke ukuthi thas wathi ke ushaye u2 million ngo1 hour nganiza wethu ngiyafisa ukuthi ngizivo lakho emva kokubuka le video engizokufakela yona ukuthi ke ngabe ungizwe etalabha noma bethi ukuthi thas kancane kodwa ke maningi kakhulu amazwi amahle asho ungizwe ngoKhuzani ngaphandle nje kokucosha lokhu engathi kucezile ngaphandle kokusho isikhathi sakho mlalelo wami ngivumele ngingene kwivideo ekulethe lana danko phinde futhi sibonga kakhulu lapho ndodana wami uMgodi kuningi ke okufanele sikubonga lapha kuwe Mgodi hayi uyaphithisa Mgodi uyaphithisa okokuqala sibonga uMjolo noluvo uthi ugijime lapha uwenze show ukuthi uluvo bakhona ngomeni lokho ungamkhohlwa umuntu osebenzela well done hayi walishaya imiliyoni noma ulishaya ngo2 hours ushaya imiliyoni ushayela ngithi inkinga mina ngibhizi hayi cha 2 hours hamba imina waba lo muntu elimility lapha imiliyoni awapho base kuyimiliyoni 2 hours 2 million oh hayi 2 days hayi ngeke ndodana lami uyaxolisa sekubusondeze kangaka uchemile cha uchemile ya live siyabonga kakhulu uMgodi nganza kwethu kuningi ukuhla kwenzayo uyandodana uyasebenza well done uyasebenza ndodana uyazazi ke nawe ubuhle bakho nobubi bakho baziwa uyikhwapha laziwa umnenelo kodwa kuningi futhi okuhle kwenzayo nengoma yakho ibenhle futhi silindele album yakho ukuthi uyikhiphe futhi nasi spring picnic nama activation ngesonto nje ngathi bazobe belapha eLukhujaneni KK umphakathi waseKK labaphethe la uphume bazobe bekhona babuya hostel lapha kwabo eClermont nalapha eMlazi bonile kube yisuccess nalapha na kongoye kwaba yisuccess wafika lokwekhonyile nje ujumbo nolokho njalo nosicibe lokho edlela amahlanga nje asabathe ona navigate Nkosi yami bethi ungakithi la abathi abantu